Opisyal neng Dineklara ang Angeles City Hall bilang drug-free workplace bayo yung mayari ang termino ng Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Pakibalwan tayong detalye kang Ira Ignacio. Formal na kinilala ang Angeles City Hall bilang drug-free workplace kapamilatan ng Resolution No. 001 Series of 2025 ng Angeles City Anti-Drug Abuse Council o ACADAC inyong milabas at June 20. Ing aman nuwang resolusyon, sinubong na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Pampanga. King suportahan ng City Information Office, bayo na pinirman Mayor Lazatin, kaya baing hepe ng Angeles City Police Office ay Police Colonel Joselito Villarosa at i-ACADAC Secretariat Head Alan Saul. Metong yakanong patunay iti natutukiya ang LGU kareng polisiya at mandato ng gobyerno. Karas kareng kampanya kontra illegal na droga. Lalam ning administrasyon ng Lazatin, dinalan lang drug testing rang 4,491 ay empleyado ng City Hall. Agpangking alkalde, metong yakano iti kareng legasiya ning kayampamang gobyerno na itest ang kalidad ning disiplina at kalinisan laban king illegal na droga. At iti dapat magumpisa kanu king gobyerno mismo. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga, balitang tutu, Kimbalen Susuyo.